barabura abantu ngo bareke kwegema amizago ngo aho kuba na bamwe avuga tuyire tubakarebukire tugamba aha ni mugamba abanyakazo anjura zagwira inyinjijo ezatwire otindo wasugusire patre nangwa norabo hamoto kenchenda zapinira baho konka okuru wagenzire intindo zicisha imhanda konka nyira kugamba abanyakazo kandi kubahamiza ngo ikintu ijo timu ya district kazayo kandi bazayo kuri cyabire nabwo cyo nanye nyongera kubagambira abanyakazo intindo tuzimanya imhanda tuzimanya ngabo n'imihanda y'injura nuketaha Honorable Hamuru Binika hagarukire yahumuruza abantu ngwesha hayo nabayonura nabija ko rutindo rwasugosire kazo nimba hamze ngambara kazo kandi yo kazo kuturamo kandi yo yitu nimba hamza ngo imihanda ejo yenega ko mune yokorwa kandi orutindo rwashira kuba affected munonga n'orutindo rwasugosire urwabero rukozwe inura na rugite ministry yaberwa kozwe inura so abayinura babiri informed tubahandikire nga district twabagamba ko kuba urutindo kurwabire patre affected abamizi nabyo mbaza kwija bagagarukamu barutifayinga amizo bundi nakagenda kandi we uri muhezi wa RDC wo murakazo Obert Mbaganya na wahigira abantu ngo bagumisirize ngo aho kubentindo zikaba zakoze uruho government ngo nahate bakimanyire ngo zigenzire kandi ngo nibija kuzikora injura ebire nungi ahabarisa n'abahingi konka hine byesisire ebizire katwatiraho konka ndenda kumuriza abantu mu government ya NRM eruho eje bikozere bakazaho injura n'ubwira bitwire eriyo negaruka kubigarura kandi hona hagarukire yasha abantu obutarebe injura nkikizibu ngo kureka abakozi so mu gishogu okuhinga bihingwa ebirukwenda amezi mingi twenda kubashaba twena tukoze so mu gishogu gwenjura nyinge gwire kwenda ngo tugiganirwemo hinge tereze misiri yitu na mnonga abahingi b'umwani umwani gwenda mizi mingi ntubashaba kumwaka basamu gutere mu bitaba ebitabe bikwata mizi amiza abugazo mu itaka umwani gwina mizi mingi gasha kwa Simana ume abwa Sky TV ya Genjonga umurakazo